Yes, reka munyemerere nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV kaze kuri mwese makuru agizwe kuri aya masaha. Reka nongere mbahe ikaze. Uyu munsi turi kuwa kabiri ni tariki 5 z'ukwezi kwa gatanu muri mwaka wa 2026. Reka nizere ko mukomeje kumererwa neza. Hanyuma rero namakuru yo kuri uyu munsi namakuru twinjiyemo namakuru kandi yaraza kwitsa no kwibanda ku ngingo z'ingenzi ngiye kubabwira. Muri aya makuru muraza kunyemerera tuze kugenda tunyura muri izi ngingo zikurikira. Kugeza ubu ngubu tuvugana, igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze gutakambira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bazifashe bashyireho impapuro zo kubafasha guta muri yombi bwana Joseph Kabila Kabange. Turaza kurebera hamwe iyi nkuru ko yimeze, hanyuma turaza kwinjira muri iyi nkuru nayo ikomeye cyane. Kugeza ubu biravugwa yuko hamaze kumvikana umwuka wa kudeta mu gihugu cy'u Burundi. Aha ibintu byongeye kuzamba, biravugwa yuko igisirikare cyamaze gucikamo ibice. Ibi turaza kubyinjiramo nabyo ku buryo burambuye. Turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira. Kugeza ubu ngubu haravugwa umujenerali watawe muri yombi muri uyu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kunyarukirayo turebera hamwe ko ibi byose akantu ko kandi byifashe. Muri aya makuru kandi uraza kunyemerera tuze gusubira mu gihugu cy'u Burundi. Aha Gitega haravugwa umurambo w'umugabo wishwe urwagashinyaguro wabonetse hafi y'urugo rwe. Abaturage bakaba abinjiye mu bwoba bwinshi cyane. Turaza kunyarukira mu Burundi turebera hamwe uko ibintu bimeze. Turaza kandi gutanga intabaza ku baturage b'abanyekongo baba muri Afurika y'Epfo barimo gukorerwa ihohoterwa rikomeye cyane bigendanye cyangwa se biturutse ku rwangano. Ibi turaza kubirebera hamwe. Amakuru aravuga ko hari abatangiye kwicwa, hari abatangiye guhutazwa, hari abatangiye kugirirwa nabi, hari abatangiye kugenda bakorerwa ibikorwa bikomeye cyane. Turaza kurebera hamwe uko ibintu byose byifashe gatanu kuri kagenzi kako. Turaza kwerekeza muri teritwari ya Warikare. Ubu tuvugana muri Warikare hari ibibazo bikomeye cyane. Umuhanda Ndurumo Kikamata ya kabiri wamaze gufungwa kubera ibitero by'abitwaje intwaro. Turaza kurebera hamwe ibi nabyo uko bimeze. Uraza kunyemerera kandi muri aya makuru tuze no kunyarukira muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutekano wongeye kuzamba impati na abibwe. Ubu biravugwa yuko imirwano ikomeye irimo kwerekeza Pinga. Makuru aturuka ahangaha aravuga yuko ibintu bikomeje gufata indi sura yo ku rwego rwo hejuru. Nshuti bakunze ba Ibendera TV kandi muraza kunyemerera muri aya makuru tuze gukubitira iyo hakurya y'amazi muri Tanzania. Makuru aturuka muri iki gihugu cya Tanzania aravuga yuko nyuma y'uko Perezida Kagame w'u Rwanda agiriye uruzinduko muri iki gihugu ku cyumweru, ku munsi w'ejo Perezida William Ruto wa Kenya nawe yahise ahasesekara mu ruzinduko rw'iminsi 2. N'uruzinduko bivuga yuko rushobora kuza gukomoza ku Rwanda. Bimeze gute bwana William Samuel Ruto? Ni gute uru ruzinduko rwe? Niki abantu barwitegaho? Niki mu by'ukuri dukuriye kumenya kuri uruzinduko? Reka unyemerere ibi mukanya ngaruke nabyo tubyinjiramo ku buryo burambuye. Nongeye kubaha ikaze, nitwa Mukada hani ku Ibendera TV. Ni bamaze kugera hano ndakwibutsa ngo nkorere like, uraza ko ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Mwese mbaye ikaze. Amakuru agizwe kuri aya masaha reka ibintu tubigenze gutya. Ayo mu kanya gato cyane mu nkundire ngaruke tuyinjiramo ku buryo burambuye.
Alright, nongeye kuguha ikaze makuru agezwe kuri aya masaha kuri uyu munsi wa kabiri tariki 5 Gicurasi muri uyu mwaka wa 2026. Reka nizere ko meze neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza, nta gutinda nta gutwara umwanya. Rero ni munyemerere duhiti twanzikana aya makuru ku buryo burambuye, n'amakuru twanzikiye Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta ya Kinshasa yatakambiye bwana Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo abashyirireho impapuro zo guta muri yombi bwana Joseph Kabila Kabange wigeze kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biciye mu ishyaka UDPS riyoboye iki gihugu yasabye Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agushyiriraho Joseph Kabila impapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi. N'amakuru yemejwe n'umunyamabanga mukuru wa ririya shyaka yitwa Augustin Kabuya mu rugendo rwateguwe n'iri shyaka ni ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki 4 Gicurasi muri uyu mwaka, rukabera Kinshasa ku murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'urugendo rwiswe rwo gushyigikira ibihano Amerika iherutse gufatira bwana Joseph Kabila Kabange. Kabuya yavuze ko ubusabe bwa Kinshasa kuri Amerika bwatanzwe n'ishyaka yoboye biciye mu rwandiko rwashyikirije ambasaderi ni ambasade ya Amerika Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko nyuma y'ibihano byafatiwe Joseph Kabila iri shyaka yabaye ngombwa ko ritegura imyigaragambyo igamije kugaragariza amahanga ko rishyigikiye icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nitangazo rigira riti mu myigaragambyo twakoze twanasabye ubuyobozi bwa Amerika by'umwihariko Perezida Donald Trump kureba niba ubuyobozi bw'iki gihugu bwatangaye impapuro mpuzamahanga zo guta muri yombi Joseph Kabila Kabange kuwa 30 Mata muri uyu mwaka. Nibwo urwego rushinzwe imari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye mu rwego rushinzwe kugenzura imitungo y'amahanga rwatangaje ko rwafatiye ibihano Kabila wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwaka wa 2001 kugeza mu mwaka wa 2019. Byari nyuma yo kumushinja gushyigikira umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 byombi bifitanye isano n'intambara imaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Kabila yamaganye ibi bihano agaragaza ko byashingiye ku birego bitagira gihamya ashinjwa na leta ya Kinshasa. Avuga ko agiye kugira icyo akora afatanyije n'abanyamategeko benshi. Tibakunzi ba Ibendera TV muraza kunyemerera muri aya makuru dukubite tubangura ko amakuru ahari ni menshi cyane, hanyuma ubwo nawe niba wageze hano ndagusaba ngo nkorere like uraza kuba ugize neza. Ibi binyereka yuko turi kumwe kandi bikanyereka yuko makuru amama yakurikiye gatano kuri kagenzi kako. Reka unyemerere niba ari bwo bwa mbere ugeze hano kandi ngusabe nkorere subscribe uraza kuba ukoze cyane. Teka twerekeze mu gihugu cy'u Burundi kubivugwa kuri kudeta mu Burundi bikaba byongeye kuzamura impungenge nyinshi muri iki gihugu biturutse ku bivugwa ko igisirikare cyo muri iki gihugu cyamaze gucikamo ibice. Mu Burundi hongeye kuvugwa amakuru ko hashobora kuba hari umugambi wa kudeta urimo gutegurwa, no kuvuga ihirika ry'ubutegetsi hakoreshejwe ingufu za gisirikare. Nubwo ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye butaratangaza aya makuru cyangwa bagire icyo babivugaho, ariko babikurikiranira hafi baragaragaza ko hari ibimenyetso bishobora kongera impungenge ku mutekano n'ihungabana rya politike muri iki gihugu. Byose biganisha hehe? Kuri kudeta. Kimwe mu bituma ibi bikwikwiswa cyane n'amakuru avuga ko hari abasirikare bamwe banze koherezwa mu butumwa bwa gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikekwa ko byaba byaratewe n'impamvu zijyanye n'umutekano wabo cyangwa kutumvikana ku cyerekezo cy'igisirikare muri iki gihe. Hari kandi amakuru yuko bamwe mu basirikare n'abahoze mu nzego z'umutekano bashyigikiye Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe
musirikare uherutse gufungwa akurikiranyweho ibyaha birimo guhungabanya umutekano w'igihugu nubwo nyuma yaje gufungurwa. Ibi byatumye bamwe batekereza ko hashobora kuba hari ibintu bikomeye cyane, aho amakuru aturuka mu gisirikare cy'u Burundi yaravuga ko abasirikare bamaze gucika mu ibice kubera impamvu zigera kuri ebyiri. Hari abasirikare ngo biyumvamo Perezida Evariste Ndayishimiye, hari n'abatamwiyumvamo, ubwo nabo ku ruhande cyangwa se n'abasizwe mu myanya na Perezida Nkurunziza wahoze ayobora iki gihugu. Andi makuru kandi akavuga ko mu gisirikare hakomeje gucikamo ibice, bamwe ngo barinubira kuba abenegihugu bo mu gihugu cy'u Burundi bakomeje gutakariza ubuzima mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku nyungu bavuga ko ngo ari iz'umuntu ku giti cye. Ibi bakabishinja abayobozi b'igisirikare ndetse n'ubuyobozi bukuru bw'iki gihugu. Bamwe rero mu basirikare bakaba baratangiye kugaragaza kubyinubira, aho bamwe bakomeje gutoroka. Twarababwiye mu minsi ishize aho bamwe mu basirikare barimo gutabwa muri yombi bagafungwa mu gihe babasanganye pasiporo zitari z'akazi. Hanyuma rero uko gukomeza gufunga abasirikare, uko gukomeza kuvuka umwuka mubi bikomeje kuzamura imyuka mibi ituma bamwe bavuga ko angahe isaha ku isaha ngo hajyamiwe amajanja ku bijyanye na kudeta. Ibi rero birimo gutuma bamwe batekereza ko hashobora kuba hari amatsinda ari mu nzego z'umutekano atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Neva. Ikindi giteye impungenge n'ifungwa ry'abasirikare benshi rikomeje gukorwa umunsi ku munsi ndetse n'impinduka zitunguranye mu buyobozi bw'inzego z'umutekano, ibintu abasesenguzi bafata nk'ibimenyetso byo kutizerana hagati y'inzego za leta n'igisirikare cy'iki gihugu. Mu rwego rwa politiki, ikibazo cy'amatora ateganyijwe mu mwaka utaha nacyo kiri mu byongeye umwuka mubi muri iki gihugu. Amwe ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD bivugwa ko harimo amacakubiri hagati y'abashyigikiye ko Perezida Ndayishimiye yakongera kwiyamamariza kuyobora iki gihugu, hakaba n'abifuza impinduka mu buyobozi. Abenshi bakavuga ko ngo nta kintu yabamariye, ariko abandi bakamushyigikira bavuga ko ngo kuba ayoboye ibihugu bya Afurika yunze ubumwe, ngo kuba Afurika yaramugiriye icyizere ikamuha ubuyobozi, rero ngo nta cyatuma abenegihugu bo abatamugirira icyizere. Aya makimbirane ashobora gutuma rero habaho kudahuza mu byemezo bya politiki, bikagira ingaruka ku mutekano w'igihugu, cyane cyane iyo bihuriranye n'ibibazo biri mu nzego z'umutekano. Bamwe rero bakaba bemeza yuko hashobora kuba hari gutegurwa kudeta mu buryo bw'ibanga rikomeye. Uburundi bufite amateka maremare y'ihindagurika ry'ubutegetsi binyuze mu ngufu za gisirikare. Ikavutse ko mu mwaka w'1966 witwaga Kapiteni Michael Micombero yahiritse ubwami atangiza Repubulika ya mbere. Mu 1976 Colonel Jean Baptiste Bagaza yafashe ubutegetsi ku ngufu akoze kudeta. Mu 1987 Major Pierre Buyoya yahiritse Bagaza ajya ku butegetsi nawe ku ngufu. Mu 1993 nyuma y'itorwa rya Perezida Melchior Ndadaye yishwe n'abasirikare mu gikorwa cyageragezaga kudeta, bituma igihugu cyinjira mu ntambara y'abenegihugu. Mu mwaka w'2015 habaye igerageza yo guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza wari perezida icyo gihe, ariko riza gupfuba risiga igihugu cy'u Burundi mu mvururu zikomeye cyane. Benshi mu basirikare bakomeye barahunze, abandi baricwa, abandi barafungwa. Aya mateka rero aragaragaza ko igisirikare cy'u Burundi cyagiye kigira uruhare rukomeye mu mpinduka za politike mu Burundi, bigatuma buri gihe ibihuha nk'ibi bifatwa nk'ibikomeye, mu gihe iki gisirikare cy'u Burundi biri kuvuga yuko hamaze gucikamo ibice. Benshi rero bakaba bemeza yuko hashobora kuba irikwa y'ubutegetsi, nubwo bivuga yuko ngo ubuyobozi bukuru bw'iki gihugu nabwo bujyamiye amajanja, cyane cyane yuko amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi avuga yuko kugeza ubu ngo Perezida
Eva nta kijyama ngo asinzire kubera ubwoba bukomeye cyane afite muri iyi minsi ya vuba. Reka nkwerekeze neza mu yindi nkuru turimo gukubita tubangura. Ibi biraza kugusaba niba wamaze kugera hano wifuza gutanga umusanzu wawe muri aya makuru ni ugukora like. Icyo ni kimwe cy'ibanze, ibitekerezo byanyu muraza kubitambutsa niba bihari. Hanyuma reka twe dukomeze n'aya makuru. Niba wageze hano ku Ibendera TV ari ubwa mbere nkorere subscribe, uraza kuba ugeze neza. Reka rero twerekeze muri Uvira. Haravugwa ifungwa ry'uwita General wamaze gutabwa muri yombi mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hongeye kugaragara umwuka mubi w'umutekano uterwa n'amakimbirane akomeye hagati y'imitwe yitwaje intwaro yibumbiye mu ihuriro rizwi nka Wazalendo rizwiho gukorana bya hafi n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Amakuru yizewe aturuka muri aka gace aravuga ko habayeho ifungwa ry'uwiyita Generali ni James Ifeka Aduwi ariryo ryabaye imbarutso y'imirwano n'akajagari byafashe indi ntera mu mujyi wa Uvira kugeza ubu tuvugana. Uyu Feka cyangwa se Feka yafashwe n'abarwanyi bagenzi be bayobowe na Generali Namutaga Omari ni nyuma yo gushinjwa kugaba igitero ku birindiro byabo. Bivugwa ko Feka yahise afatwa akajyanwa gufungirwa mu kigo kizwi nka Bureau de Uvira aho kugeza ubu agifungiye. Ifungwa ryahise rikurura uburakari bukomeye mu barwanyi bamushyigikiye, bahita bisuganya batangira kurasa amasaso menshi yo kwihorera. Mu ijoro ryarayerekeye no kuvuga ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuri wa kabiri tariki 5 Gicurasi muri uyu mwaka, urusaku rw'amasaso menshi rwongeye kumvikana mu mujyi wa Uvira aho rwaranzwe no kuba mu bice bitandukanye by'uyu mujyi wa Uvira aho abarwanyi bashyigikiye Feka barashe cyane berekeza ku birindiro biyobowe na Namutaga Omari. Abaturage benshi bagaragaje impungenge zikomeye, bamwe bahitamo guhunga ingo zabo mu rwego rwo kwirinda kugirwaho ingaruka n'iyi mirwano. Aya makimbirane hagati y'imitwe ya Wazalendo si mashya kuko amakuru agaragaza ko hari hashize iminsi humvikanye ubushyamirane bushingiye ku kutumvikana ku buyobozi, inyungu n'imikorere y'iyi mitwe. Icyakora ibyabaye ku itariki 4 Gicurasi muri uyu mwaka w'2026 byo byatumye ya makimbirane afata indi ntera agaragara mu buryo bw'imirwano yeruye hagati y'impande zihanganye. Abasesenguzi mu bya politike mpuzamahanga baragaragaza ko aya makimbirane ashobora kurushaho guhungabanya umutekano aha muri uyu mujyi wa Uvira no mu bice bihakikije, cyane cyane mu gihe igisirikare cya leta ya Congo FARDC gikomeje guhangana n'ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 na twirwaneho muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru. Kugeza ubu ibintu bikaba byongeye gufata isura nshyashya muri rusange. Uko ibintu bihagaze ubu muri Uvira nuko umutekano ukomeje kuba muke bitewe n'aya makimbirane hagati mu mitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo kandi atari yarangira. Ibi bintu rero bikaba bishobora gukomeza kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abaturage n'ituze rusange y'akarere, aho bivuga ko ngo izi Wazalendo kubera umujinya zifite ngo zishobora kuza kurambika intwaro hasi bundi bagatangira guhangana akantu umuntu ku wundi bahererekanya urusoro rw'amasaso. Bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere twerekeze mu gihugu cy'u Burundi twihuse cyane mbabwire yuko aha Gitega mu Burundi haturutse inkuru y'incamugongo. Ni inkuru y'umugabo wishwe, akaba rero yasanzwe hafi y'urugo rwe. Abaturage bahangaha bari mu bwoba bwinshi cyane mu ntara ya Gitega mu gihugu cy'u Burundi. Abaturage bari mu gihirahiro n'ubwoba bwinshi nyuma y'aho umurambo w'umugabo usanzwe hafi y'urugo rwe bivugwa yuko yishwe. Ibintu rero bikaba byongeye kugaragaza ikibazo gikomeye cy'umutekano mukeya ukomeje kumvikana muri iki gihugu cy'u Burundi.
amakuru aturukaho ibi byabereye aragaragaza ko uyu mugabo yabonetse yapfuye afite ibikomere ku mubiri we bikekwa ko yishwe mu buryo bw'ubugome n'agashinyaguro. Ibi byabereye mu mudugudu wo muri iyo ntara aho abaturage bavuga ko batangiye gutinya ubuzima bwabo bitewe n'ibi bikorwa by'urugomo n'ubugizi bwa nabi bikomeje kwiyongera muri ibi bice. Abaturage bavuga ko urupfu rutari urwa mbere rubaye muri aka gace kuko hakomeje kugaragara imirambo y'abantu bicwa mu buryo butaramenyekana neza, ibintu bikomeje guteza impungenge n'ubwoba ku mutekano rusange w'abaturage. Amakuru amwe aragaragaza ko hari abantu bakekwa kuba bagize uruhare muri ubu bwicanyi, bamwe muri bo bakaba bamaze gutabwa muri yombi mu gihe iperereza rigikomeje kugira ngo amenyekane kuri nyako ku cyateye urupfu rw'uyu mugabo. Ibi bikorwa by'ubwicanyi bikomeje kugaragaza ikibazo cy'umutekano muke aha muri ibi bice, aho abaturage basaba ko hafatwa ingamba zihuse kandi zikomeye zo kubarinda no guhana abakoze ibyaha kugira ngo abikurikiranweho. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere twerekeze mikrofone ya Ibendera TV muri Afrika y'Epfo, tuzamure intabaza yacu hano ku Ibendera TV twifatinye n'abanyekongo baherereye muri Afrika y'Epfo gutabaza abanyekongo baherereye muri Afrika y'Epfo barimo kwicwa urw'agashinyaguro. Kugeza ubu rero bakaba bazamuye ijwi ryabo hejuru abatabaza ishyaka rya politike yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rizwi nka Alternative 2028 ryagaragaje impungenge zikomeye ku bwiyongere bw'ihohoterwa rishingiye ku rwango xenophobia rikomeje kwibasira abanyekongo batuye mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Nk'uko iri shyaka ribivuga, abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batuye muri Afrika y'Epfo bakomeje kugirirwa nabi mu mijyi itandukanye yo muri Afrika y'Epfo, aho bamwe baterwa bagasahurwa ndetse bagahutazwa bazira gusa kuba ari abanyekongo. Iri shyaka ryasabye ubuyobozi bwa Kinshasa n'ubwa Pretoria muri Afrika y'Epfo gufata ingamba zihutirwa zo kurinda ubuzima n'umutekano w'abanyekongo baba muri icyo gihugu, rikavuga ko bidakwiye ko hakomeza kwibasirwa mu gihe ibihugu byombi bifitanye isano w'umubano mwiza. Mu butumwa abwira ishyaka Alternative 2028 basabye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukurikirana iki kibazo ku rwego mpuzamahanga ngo hakabaho no gufasha abaturage bayo bahuye n'ibi bibazo, harimo no kubashakira ubufasha bwihuse cyangwa kubacyura mu gihe umutekano wabo waba ubangamiwe. Ibi bibaye mu gihe Afrika y'Epfo isanzwe ikunze kuvugwamo ibikorwa by'urugomo byibasira abanyamahanga, cyane cyane abanyafrika baturutse mu bihugu bitandukanye bitewe n'impamvu zirimo ubukene, ubushomeri n'ihangana ku kazi, no kuvuga gupiganirwa akazi. Ngira ngo niba udukurikiye muri ishusho urimo kureba, urimo urabibona, aba baturage n'abanyafrika y'Epfo baravuga bati go home, bishatse kuvuga ngo ni mujye iwanyu, abandi bakavuga ngo live South Africa, no kuvuga ngo muve muri Afrika y'Epfo. Ibi rero bikaba byongeye gutuma abaturage benshi baba mu bwoba, cyane cyane abo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baherereye muri iki gihugu. Mu minsi ishize kandi twari twagarutse no ku nkuru yavugaga yuko abanyamahanga baba muri Afrika y'Epfo bakomeje gukorerwa ihohoterwa, bakomeje kugenda abahutazwa by'igihe gitandukanye, aho n'ubundi bakomeje kugenda bicwa, abandi bagasahurwa, abandi bagahutazwa mu buryo bumwe n'ubundi. Ibintu ubona ko bikomeje guhangayikisha mu by'ukuri. Nshuti bakunzi bacu, ni munyemerere dukubita tubangura twerekeze no muri iyi nkuru
twamaze kwerekeza muri Warikare. Aha naho twerekeje mikrofone ya Ibendera TV. Niba wageze hano nyemerere unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV, unkorere subscribe, wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni sinye dora notification kugira ngo butaha amakuru ku Ibendera TV ajya kugeraho uri uwa mbere kandi udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Twamaze kwerekeza muri teritwari ya Warikare, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana Warikare yinjiye mu ihurizo rikomeye cyane, umuhanda Ndurumo Kikamata ya kabiri wamaze gufungwa biturutse ku bitero by'abitwaje intwaro. Ahangaha bikomeje kwiyongera umunsi ku munsi. Umutekano wongeye guteza impagarara muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni nyuma yuko agaragaye abantu bitwaje intwaro hafi ya Kashebere, bigatuma ingendo zita zihagarara ku muhanda wa Ndurumo Kikamata ya kabiri. Amakuru yaturuka muri aka gace aravuga ko kuva mu gitondo cyo kuri wa kabiri tariki 5 Gicurasi muri mwaka wa 2026 urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu rwahagaritswe burundu kubera ubwoba bwabo. Abantu bitwaje intwaro babonetse kuri uwo muhanda, nubwo hataramenyekana neza abaribo n'impamvu nyayo yabateye kugaragara muri aka gace. Bamwe mu baturage bakeka ko bashobora kuba bafite umugambi wo gukora ubujura cyangwa gusahura abagenzi banyura kuri uwo muhanda. Icyatangaje benshi rero nuko amakuru ya mbere yatanzwe n'abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye bari mu rugendo berekeza gukora ikizami cya leta i Macumbi, aho babonye ibikorwa bidasanzwe mbere yo kubimenyesha abaturage n'abandi bagenzi batandukanye. Kubera ibi rero abatwara moto benshi bahise bahagarika ingendo zabo mu rwego rwo kwirinda ko bashobora guhutazwa n'abitwaje intwaro. Bamwe baturutse Igoma bakaba rero bahagaraye Kashebere, mu gihe abandi bari baturutse ku ruhande rwa Kikamata ya kabiri nabo bagomye aho bari bagategereza ko umutekano ugaruka muri uyu muhanda. Iki kibazo cy'umutekano muke muri bice si ubwa mbere tukivuga kandi si ubwa mbere kigarutsweho, kikaba rero gikomeje guteza impungenge abaturage cyane cyane bakomeza gukoresha uyu muhanda mu buzima bwabo bwa buri munsi, mu gihe hategerejwe ko inzego zibishinzwe zifatira ingamba zihuse bijyanye n'umutekano muke ukomeje kurangwa muri aka gace. Abaturage rero bakaba basa naho bahungabanye ndetse gahunda zabo zikaba zakomwe mu nkokora. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, munyemerere twerekeze no mu yindi nkuru hano ku Ibendera TV twabateguririye, nayo irerekeza muri Masisi. Aha muri Masisi ho ibintu bimeze gute sasa? Umutekano naho wongeye kuzamba hitwa Impati na Bibwe Pinga ubu ngubu iri mu kaga na kangaratete, bigaragara ko hashobora kubera imirwano ikomeye cyane. Umutekano ukomeje kuzamba mu buryo buteye impungenge muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho amakuru mashya agaragaza ibikorwa bidasanzwe bikomeje kuba ahangaha. Amakuru aravuga ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bakomeje kurebana y'ingwe nabo ku ruhande rwa leta ya Kongo, cyane cyane aha muri ibice bya Mpati na Abibwe. Nkuko amakuru aturuka mu baturage abivuga ngo kuva mu cyumweru gishize no guhera ku cyumweru tariki 3 Gicurasi muri mwaka, aha ngo hagaragaye ingendo n'ibikorwa by'ingabo zidasanzwe ahangaha. Aha hakaba kandi ngo hakomeje kongerwa imbaraga za gisirikare cyane cyane mu gace ka Bashari Mokoto, aho n'ubundi ngo abasirikare benshi barimo kugaragara bafite ibikoresho bya gisirikare byinshi kandi ngo bidasanzwe. Ibi bikorwa bikaba byateye impungenge zikomeye mu baturage, cyane cyane ko hari ubwoba ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bashobora kongera gutana mu mitwe nabo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibintu rero bikaba bikomeje gutuma abaturage bisanga mu bwoba bukomeye cyane.
kugeza ubu abayobozi b'abaturage n'abahagarariye sosiyete sivile baravuga ko ibi bishobora kuba ari integuza y'intambara igiye kubera muri ibi bice kandi ikomeye. Akaba rero basabye abaturage kwitwararika abakajyamira amajanja mu gihe intambara yaramuka itangiye bakahunga. Kugeza ubu tuvugana Pinga isanzwe yakira umubare munini w'abaturage bahunze imirwano mu bice bitandukanye kandi byinshi, ikaba rero ishobora kongera guhura n'indi imvura y'abahunga mu gihe ibintu byakomeza kuzamba. Kugeza ubu ngubu ibintu bikomeje kujya ku rundi rwego. Nshuti bakunzi ba Bendera TV nimunyemerere dukomeje n'aya makuru twerekeze kuri iyi nkuru yikomeye cyane. Ni inkuru igaruka mu gihugu cya Tanzania. Ndagira ngo nkubwire yuko kugeza ubu tuvugana muri Tanzania, Perezida w'igihugu cya Kenya yamaze kugirira uruzinduko. Ni uruzinduko rukomeye yagiriye mu gihugu cya Tanzania nyuma y'uko Perezida Kagame w'u Rwanda yari yagiriye uruzinduko muri iki gihugu cya Tanzania ku cyumweru. Hakibazwa ngo aba bagabo bombi n'iki mu by'ukuri kirimo gutuma basimburanwa muri iki gihugu cya Tanzania kiyobowe na Mama Samia Suluhu Hassan kugeza ubu ngubu. Reka ibi rero tubyinjiremo ku buryo burambuye, aho bivuga ko uruzinduko rwa Perezida William Ruto muri Tanzania rushobora no kuza gukomoza ku gihugu cy'u Rwanda. Perezida wa Kenya ni Dr. Samuel William Ruto ari mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 2 muri Tanzania, rukaba rwatangiye ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki 4 Gicurasi muri uyu mwaka, aho yakiriwe na mugenzi we wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. N'uruzinduko ruri gufatwa nk'intambwe ikomeye mu kongera kubaka umubano hagati y'ibihugu byombi wari umaze igihe ugaragaramo agatotsi. Uru ruzinduko rwabaye mu gihe hari hamaze kugaragara umwuka utari mwiza hagati ya Kenya na Tanzania, by'umwihariko inyuma y'amatora ya Tanzania yo mu kwezi kwa 10 mwaka ushize. Icyo gihe bamwe mu banyepolitiki bo muri Tanzania bashinje Kenya kugira uruhare mu gushyigikira abigaragambyaga bamagana ayo matora, cyane cyane kubera ko ishyaka rikomeye ritavuga rumwe n'ubutegetsi ryari leta yitabiriye. Mu rwego rwo gusubiza ibintu ku murongo no kongerera icyizere hagati y'impande zombi, Perezida William Ruto rero yahisemo kugirira uruzinduko muri Tanzania, aho impande zombi zagaragaje ubushake bwo gukemura ibibazo no kongera gutsura umubano. Mu biganiro byabaye hagati y'abakuru b'ibihugu byombi rero hibanzwe ku kongera imikoranire mu nzego zitandukanye. Perezida Samia Suluhu Hassan yagaragaje ko ibiganiro byagenze neza, ashimangira ko ibihugu byombi byiyemeje kongera ubufatanye bubyara inyungu ku baturage babyo. Kimwe mu by'ingenzi byagezweho rero ni isinywa ry'amasezerano 8 ajyanye n'inkingi z'iterambere zirimo guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari, guhanga imirimo, guteza imbere ingufu zirimo gaze, gari ya moshi n'ibikorwa remezo, umutekano n'ubwikorezi bwo mu mazi, kurinda no korohereza urujya n'uruza rw'ibicuruzwa, kubaka ubushobozi bw'abakozi. Aya masezerano agaragaza ko ibihugu byombi byiyemeje kwimakaza ubufatanye bufatika burenze amagambo, ahubwo abukinjira mu bikorwa. Kugeza ubu ikindi kivugwa nuko abakuru b'ibihugu byombi banagarutse ku bijyanye n'umutekano muke ukomeje kurangwa muri ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba, aho bivugwa ko impande zombi zongeye kugaruka ku kibazo cy'umutekano muke yakomeje kumvikana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikagira ingaruka ku gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bakaba banagarutse ku bijyanye n'uko intambara mu burasirazuba
bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahagarara. Bakuru b'ibihugu byombi bakaba bivugwa yuko ngo izi ngingo zombi baziganiriyeho nubwo icyavuyemo nk'umwanzuro kitigeze gishyirwa ahagaragara. Ubucuruzi hagati ya Kenya na Tanzania bukaba bwarakomeje kuzamuka ko mu mwaka wa 2025 bwageze kuri miliyari 1,700 z'amashiringi ya Tanzania. Nubwo bimeze bikere ko haracyari imbogamizi zitari z'imisoro zibangamira ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Abakuru b'ibihugu byombi bumvikanye ko izo mbogamizi zigomba gukemurwa bitarenze tariki 31 Gicurasi muri mwaka wa 2026 kugira ngo ubucuruzi burusheho kwaguka no gutanga umusaruro. Uru ruzinduko rwa Perezida Ruto muri Tanzania rufite ubusobanuro bukomeye ku rwego rw'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba, by'umwihariko mu gushimangira isoko rusange rya EAC. Ibihugu byombi bikaba byagaragaje ko bishaka gukorera hamwe mu gukuraho inzitizi zibangamira ubucuruzi n'urujya n'uruza rw'abantu. By'umwihariko bakaba biyemeje guteza imbere imihanda ihuza ibihugu byombi, kwihutisha umushinga wa gari ya moshi uva Isaka muri Tanzania, gukomeza ubufatanye mu by'umutekano. Mbere gato y'uru ruzinduko Perezida w'u Rwanda nawe yari yagiriye uruzinduko rw'umunsi umwe muri Tanzania tariki 3 Gicurasi muri uyu mwaka. Ibi bikaba byagaragaje ko Tanzania iri mu biganiro byagutse byo gushimangira ubufatanye n'ibihugu byo mu karere. Mu biganiro hagati ya Samia Suluhu Hassan na Perezida Kagame w'u Rwanda bagarutse ku gushimangira ishoramari, ibikorwa remezo birimo gari ya moshi. Ndagira ngo nkubwire ko gari ya moshi komeje kugarukwaho ku mpande zombi, ndetse bakaba baranaganiriye ku mushinga w'ingufu z'amashanyarazi wa Rusumo uhuriweho n'u Rwanda, Tanzania n'u Burundi. Burundi bwo bubyumva gute? Ubwo yenda Perezida Neva w'u Burundi nta wamenya nawe ashobora guhita afata yihuse akarekeza muri Tanzania. Uru ruzinduko rwa Perezida William Ruto muri Tanzania rero rukaba rumaze kugera ku ntego z'ingenzi zirimo izi zikurikira: harimo kongera kubaka icyizere hagati ya Kenya na Tanzania, harimo gusinya amasezerano afatika y'iterambere hagati y'ibihugu byombi Kenya na Tanzania, harimo gushyiraho gahunda yo gukemura ibibazo by'ubucuruzi mu gihe gito, harimo gushimangira uruhare rw'ibihugu byombi mu iterambere ry'akarere. Mu bindi bivugwa ko byagezweho, amakuru agera ku Ibendera TV aravuga ko Perezida William Samuel Ruto yasabye mugenzi we wa Tanzania ko habaho korohereza abaturage mu buryo bujyanye na communication, aho niba uri umunyatanzania ugahamagara muri Kenya ugomba kugabanyirizwa ukajya ucibwa amafaranga makeya. Ibintu Perezida William Ruto yavuze ko yifuza ko byaba hagati ya Kenya, u Rwanda ndetse na Tanzania, ariko akavuga yuko byaba karusho abinabaye kuri ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba byose. Mu buryo busesenguye rero uruzinduko ruragaragara ko nubwo habaho ubwumvikane buke mu bya politiki, ariko ibihugu byombi bishobora kongera kwegerana abinyuze mu biganiro no gushyira imbere inyungu rusange z'abaturage. Mu minsi ishize nyuma y'aya matora yabaye muri Tanzania gasigaye imvururu zikomeye cyane, murabyibuka. Hari ibyagiye bivugwa yuko ngo abateje imyigaragambyo ngo baba baraturutse mu gihugu cya Kenya. Hari n'ibyigeze kuvuga yuko ngo ababa barashoje imyigaragambyo ngo baba baraturutse byaraturutse mu gihugu cy'u Rwanda. Hagiye havugwa byinshi, ndabyibuka hari n'abavuze ko ngo byaraturutse ku Barundi. Ibintu byagiye bivugwa ni byinshi, ariko icy'ingenzi kandi cy'agaciro nuko kugeza ubu ngubu ibihugu byombi bikomeje kugaragaza ubushake mu bya politike na diplomasi, aho kugeza ubu bivuga
bivugwa yuko Perezida William Ruto mu gihe aramuka avuye no kugaraza gusoza uruzinduko rwe rw'iminsi 2 muri iki gihugu cya Tanzania kuri uyu munsi. Makuru rero avuga yuko byatangiye kuvugwa yuko Perezida Neva w'u Burundi nawe ashobora guhita afata yihuse akerekeza muri iki gihugu cya Tanzania. Reka nkubwire ibintu bigera kuri 2 bikomeye bishobora kuganirwa mu gihe Perezida Neva yaba yerekeje muri iki gihugu cya Tanzania. Makuru aravuga yuko ikintu cya mbere ngo ari ibijyanye n'ubuhahirane ariko kandi ngo n'ubufatanye mu bya gisirikare. Amakuru kandi akavuga yuko ngo uyu ashobora kwerekeza mu gihugu cya Tanzania kubera ibijyanye n'amatora, dore ko ngo mu gihugu cya Tanzania ngo hakomeje kuba hari abantu benshi bafite ijambo rikomeye cyane mu ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi. Rimwe na rimwe ngo hari n'ibyemezo muri iri shyaka bifatwa ariko byaturutse cyangwa se byapangiwe mu gihugu cya Tanzania. Murabyibuka ku ifungurwa rya General Aregiyome Bunyoni wari warafunzwe akanakatirwa gufungwa ubuzima bwe bwose. Hari amakuru yagiye avuga yuko iby'ifungurwa rye yaba yarategetswe na bamwe muri Tanzania. Ngibyo rero ibintu bikaba bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Bakunzi ba Ibendera TV, mwabanye natwe muri aya makuru kuva tuyatangiye kugeza ubu twerekeje ku musozo wayo. Ni munyemerere mbashimire cyane, mwakoze cyane kubana natwe ku Ibendera TV, mwarakoze cyane mwakoze subscribe ku Ibendera TV, mwakoze cyane namwe mwabikoze uyu munsi, ariko kandi namwe mugiye kubikora muri abagaciro ku Ibendera TV. Mwese rero mwiriranwe n'Imana ikomeze kubarinda, ibarinde ikibi, hanyuma ubundi begereze ikiza. Nitwa Mukada, ni ku Ibendera TV, mugubwe neza. Bye, ciao ciao.